kroz ružičaste naočale gledajte i nemojte se libiti i stidjeti i glumiti gladiatore. Jer će vas to koštati. Ja vas mogu samo pozvati, jer ovo je prvi video koji snimam, pa evo ovako malo ga snimam dom. Počet ću ja izlaziti van, počet ću vam pokazivati svijet koji nije idealan, koji je vrlo često lažan, koji od nas traži da budemo ono što nismo. Dakle, dame i gospodo, vi koji ste do sad gledali politički kanal i koji ćete ga gledati i dalje, malo pogledajte jedan intimni kanal, nađite model, vi ste mlađi, kako ćemo komunicirati, javljajte se. Pričajte svoje priče, nema stida.